अहानबदा हौजिक फाउबगे मरुएबा पाउ पिजरे लूप तरागा मरीना NRC अपडेट तौद्रिङाइदा सेंसस तौबा यारोय हाना मियामगे खोंगचत हौख्रे चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना NIA कोर्ट थौबाल कोर्ट कॉम्प्लेक्स ता संगाख्रे अमदी फयेंगदगी नहा ओइरेबा लौमी अमना उ मोरोक थादुना माइ पाकपा लौमी अमा ओइरे खुरमजरे Am-Istv पाउ मिरेंग ताबिरिबा पुनमकपु तरामनोक चुरे हौजिक फाउबगे मरुएबा पाउ सिंग मियामदा पिजरे चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना से एक्सक्लूसिव NIA कोर्ट अमा थौबाल कोर्ट कॉम्प्लेक्स संगाख्रे थौरमसिदा हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की चीफ जस्टिस M सुंदर होम मिनिस्टर गोविंद दास हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की जस्टिस A बिमोल जस्टिस A गुनेश्वर शर्मा MLA O सूर्य कुमार चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमार गोयल अमदे प्रिंसिपल सेक्रेटरी लो अरुण कुमार सिन्हासु सरुग्याके चीफ मिनिस्टर युमनाम खेमचाना NIA की कोर्ट अमा हांगदोकपा ngambasina जस्टिस डिलीवर तौबा मतमदा खुमांग साउशिना चथबा ngamlagani मणिपुर असि इरांग लेबा लमदम अमा ओइबना NIA गा रिलेटेड ओइबा केस असि अदुकी मतिक यामना लई क्लाइंट सिंगना केस मायोंग ननबगिदमक यामना एक्सपेंसिव ओइना मणिपुर की मपान लमदा चनरंबा अदु कोखनबा ngamlagani हाइकी NIA की कोर्ट अमा लेबसिना जस्टिस डिलीवर तौबा मतमदा फगी खुमांग साउशना थुना तौगनी हाइबगी थाजबा थमजरी लोइना इरांग लेबा लेबागिना NIA रिलेटेड कोर्ट केस सि अदुकी मतिक यामना लेबनिना एकोगी क्लाइंट सिंगना मपान द चतना याम एक्सपेंसिव ओइना चलमबदुमा हंदरनी हाइबगी अदुगी एंगोंदा हौजे लोइना जस्टिस डिलीवर तौबदा अथुबा मतमदा तौबगी सिस्टम अमा नकना लेरबनिना ओइरगनी हाइना खंजरगांदा दिनबिलो पुनमकु थागरु पुंगलुसरी लूप तरागा मरीना NRC अपडेट तौद्रिङाइदा सेंसस तौबा यारोय हाना मियामगे खोंगचत हौख्रे तिदिम ग्राउंड दगी हौरगा थांगमैबन थाउ ग्राउंड फॉरवर्ड चटकदबा रैली असेना मियोय लिसिंग कयाना सरुग्यारी अखोई यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना असम की इलेक्शन दा बंगाल की इलेक्शन दा अखोई इसेंग सेना हाबदा फॉरेनर की इशू से मोने हम लुमने लौ तारसु मणिपुर दे इरौ लौ दबगुम्बा तौबगी ममी इमा इता ताय हाय तारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना हंदक थोकपा गेजेट अमा अखोई डेमोग्राफिक चेंजेस स्टडी तौनब गेजेट सिदसु मणिपुर की ओइनदी हाना पॉपुलेशन कमीशन हाइबम सुले हाइबा मणिपुर सिददी बांग्लादेश की इलीगल इमिग्रेंट खतना तना नार्को टेररिज्म की ओपन बॉर्डर फेंसिंग की इशू याम लेरी हाइजा तारे हाइबा इशू सिंग सी अखोई मणिपुर बु मसक खंगबा मणिपुर से करिनो खंगबा मी मैम दुना अखोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे तक्सन मिनाबम संगी मदुगी तक्सन गोमसनै ऑर्गेनाइज तौजब खोंसनै तसेंगना लमदम सिदा पोक्चबा मचा अमा ओइना लमदम सिबु नुसिजबा अमोइना तोलपनि सिदा आर्टिस्ट अदु अदा कैंता लेते आइना हाइजनिंगदि आर्टिस्ट ओइरसु प्रबक चाउन तौरसु इरेबा लेबाक सिम दुखरबदि कना असु लेररोय आर्टिस्ट नेना मुक्तना चतन लेफि आररोय अखोइना थोलपि सिटिजन नमोइना इमा लेबाक सि कन्विनसी हाइबा वाखलोन द तोलपनि तसेंगबदि NRC सुंतौ हेक तौदना सेंसस तौबदि तौबिगन हाइरिबा खंगनबा ngaktani मसे ओपन सेक्रेट हाइतारेने को करी तौरे कै दौरी से मसी मयेक सेंगना लोइना मखंदोकना मनु ओइना थोबांग लौगदौरिबा एंगा पाइबिरिबा सिंग सुतंग इरेबाक्सी खलगा तुम खलगा तौबियु हाइबसमा अपील तौजरगा मसे एकोइ पुनमकी तीनी खलगा अतन बमी की थबक लेट्रबसु होननिंगबगी वाखलोनबु लेरबदि लमदमसिद थबकी सेल ओइन ओंथोकप याबा मरु मरांग वहै वहै हिंजांग नापी चेंग हवाई नसिंगबा कया थादुना सेल थुमदा मिपाल तांगदबा अमसुंग पुंसीदा माइ पाकबा पुंसी अमा ओइनबा होनबा मियोय कया लेरि इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंगजन लेरिबा फयेंग हाइरिबा मणिपुर की यामना मरु ओइरबा रूरल एरिया असिदा मियोय खरना मतमगा चुनबा उ मोरोकना सिंगबा अमसुंग अतोपा मिक्स क्रॉपिंग ओइना थाबा याबा कया अमा पुन्ना मफम असिदा थादुना सही अमदा इनकम वांगना फंगदुना मसा मरमदोम सेल थुमदा मिपाल तांगदबा मियोय अमा ओइबता नतना मियोय कया बुसु अइखोय सेल थुमदा मिपाल तांगदबा मियोय अममम ओइननबा पुन्ना थबक सुमिनरंबा Am-Istv न्यूज न थेंगनरकले असिगुम्बा माइ पापुगे खोंथांग असि ओइनबु होनबदा करी करी कुदोंग चादबा मायोकनरखि अमसुंग हौजिक लेरिबा फिल्म असिना करिनो अमसुंग सिगुम्बा थबक अमा तौबा असिना अइखोयगी तुंगदा हौरइबा अखोय खुनाय असिगे
maru oidba yanglen saru oina launariba semelon gi phibam da kaya yamna mateng pamang ngamgadage haibigi matang da mai palaba farmer amana Am-Istv news ta wafam kaya phongdorakni ai jahana palam da chatlaga company gi thabak sahi ahum hena tabak tawur leijarame tabak tawrambasida mi gi makhara tabak tawbasidi aingonda yamna wai aduna irom dom hingba ngamna mogi dama ai 2015 da yum tholaga 15 da gadama ai hingon koibagi thabak sida hujik phodum chathar ibani hingon koiraga mi amagi bochi jedum nungaina hingba ngamgani haibasu ai thajaba leiye ai mamang da chu chai ahumlak ai thanga thangna ahan bada len tarakre iching chawsilakre chahi thangna thangna na adu handak chahi sidi ai profit chi khajik laigadra haina khalle bo hana khadi handakna pambi phaba hele mahi panbe hele duna ai khajik kumchi profit lairaga ni khalle handak ki chahi gi oina 10 lakhs kumba de dum income lakh ani hena khalle ai gi wakhanda sarkar gi thabak tawar ha chai di tawar roi ai sarkar gi thabak pamtre mayam gi makhada laiba chi pamtre ai irom tom hingba pamle sarkar thabak la su law roi market mapalam dagi umrok si yamna pusilak pasina market ki problem ni khajik tang awabadi mayok naiye organic makti oi phatin natural farming oina changchelle masida natural farming habidi hartila idak si kya sidana adi mi oi hakchana sok tabudu pamba da mak changsin bane department gi mai kai degi haidi pangba ya mateng khaitang di panghaninge hojik phogi oini phang mateng phangba si laitri bogo department lai bising diri mateng khaiti pame got liba naha singi jo sum adi game sana da matam manghanga da budu gon koiborom da labuk lamhang chi sanghallaga thamaga mai ang semit lo da khaitang phagat na bugi jo adi naha singi interest to da hening e bogo tabak subom chi isana tandragadi hotna babu leptragadi tabak te dum tabak ri chilau thidragadi tabak tiam laiye bogo ingon koibo or shuare law lokraga hang halaga thamiba law singje adi mana masi matam matam gi vegetable tharaga dum mai pakna nuain hingbadu ngamgani na khalle na ha singit asumna lamdam asigi laingaki thabak sing khakda miyeng taduna amasung lining oiduna laiba khakki mahutta thabak phangdriba laik lasu hairba naha sing yauna lamdam asid lairiba akhang hai expert singa tanaraga lamdam asigi lairiba pak sauraba mafam sing asigi laipak laihau amasung hawanung sising asi sana da onthokpa amasung sel da onthokpa yai haiba wakhalolda aikoi punamangna kumthaduna thabak torabadi isa sel thumda mipal tangdaba mioi amamam oibata natana lamdam asigi apunba sel thumgi phibamda soidana achobu mating pangma ngamgani amasung laingaki employee masa amana phangiba thagi senphamdagi henna wangna phangduna amasung tangdu laitaba shanti leiba amasung ing tapa punsi marel ama soidana phangma ngamgani haiba wafam asini Am-Istv paugi damakta ji gagan saramaga loidina paudamjari ba kumar ji wahingbam phayeng Imphal West district Samram Football Club SFC Samram na sinduna team taragani panna group mari thokna khaidoktuna March thagi kungani thoidagi SFC Samram gi ground da chathakiba mari suba Samram trophy State Level Open Football Tournament 2026 ngarang loishin kre John FC achan bigaina tournament ki mapu oi kre tournament ki final da sanakiba match aduda host team SFC Samrambu John FC chan bigaina goal ani amada Maithiba piduna tournament asigi mapu oikibani match adubu John FC na mai pakpagi goal ani du jersey number 10 Monis na minute taragani thoi goal ama aduga jersey number 7 Arvin na minute kungini thoi da goal amaga chanki Samram FC gi goal ama de jersey number 10 Taz Khana 38 minute ta chankibani loishinbagi tharamadu da Thawbal Kendrugi MLA MPCC gi President Okram Ibobi Hanagi Education Minister M Okendra MLA TS Lokesor MLA O Surjakumar amadi CMO Thawbal Dr Y Nokul na chingma singna sarugya ki tournament asigi winner da Imphal East ki Nilekuthi da laiba Laisna Package Drinking Water na sponsor toba case prize lupa lakh amaga lising yankhai amadi trophy aduga runners up da lupa lakh ama AVCEDO Samram na lupa lising yankhai sponsor toba amadi trophy galwenna best goalkeeper top scorer singda sel oina lupa lising manga amadi trophy sing amasung best discipline singda sel oina lupa lising tara amadi trophy gi mana sing PK thoromasi gi manung chana Samram khuldagi thoidok handokna mai paklaglaba women international national level da gold medal lorkraba sarug yaroba
amadi MPSC exam da mai paklaglaba amasung class 10 amadi 12 ki exam singda mark wangna fangduna mai paklaglaba mairoi singbu SFC Shamram gi maike de achamba khudol sing piduna pungning thogat ki ex minister Okram Ibobina chokot palaiba khudingmak thaksi kasi laiba discipline ningthina khangba laibak ngakta oirame maramasina iramda masibu awangba thakta pukhat ke harabade aikogi youth singna discipline laiba tangai pade sports sa yauriba discipline asigi matau tamjasi piklaba supikna Manipur si sports ki lamdadi malem gi laiba kayada chatuna India ki mai oiribani sports tangawjaba sanaroi khuding nisadagi lafna lai maramasina aikogi tungi yumbi oigadoriba laiba sigi mamai chunggadoriba aikogi youth singna sports ta ehenba mereng thamse iramda masibu awangba thakta thamnanaba khonase haina appeal tawki tongan mama khani ni sa kari mayam leire aina tajabadadi player amatana dugumba nattaba chinjak sai halse ai tadaba aduna akoigi state se Manipur se Chau Kraba Bharat Sigi Mahut Sinna represent Tauna Prithivi international arena da tongan by event kaya da Bharat ki Mahut Sinna Manipur Sina Bharat si Prithivi da Masakta iba adugumba state amani state silagi aduga ngasigina samram sigi akoi da leiba tungda hogolai by sai now sinsi afaba sanaroi masamau Tinjang Kajang Java Yamna healthy way by Yamna Tauna labor. Taxi Kasi labor, discipline labor. Samazamo, we did a socket from a moy and a hiner evening. World Environment Day Gamari Lenana Deshamna Sinba State Level Written Quiz Competition the Thobal District ki Oina Punam Mahiro Chamri ga Ohumna Sarugyakre Desam Headquarter na Sinduna State ki Thakta Pangthopa State Level Quiz Competition adu Thobal District ki Waiko Mani Girls College ki Indoor Hall da Pangthoke Class 6 tagi Class 8 fawba ama Class 9 tagi na Class 12 fawba ama Kanglup ani thokna Pangthopa Quiz Competition adu da Class 8 tagi na Class 6 tagina Class 8 fawba Group A da mahiroi chani ganin fuhumdoi Group B da Class 9 tagina 12 fawba na mahiroi chamaga yankai ga humdoi na sarugyake pangthokliba quiz competition asigi matang da desa mayaloisang General Secretary Angausna langpok lakpomna haukiba June ki tang manga da pangthokiba World Environment Day numita desam gi mahiroi singna school college singda uchara thabagi thoram pangthokre tharomadu ki makha sathak poina ngasigi quiz competition asi pangthokpani maroina ngasigi quiz competition asi mahiroi singda ikhogi mahausa gi khal kaitharakliba sigi matang da Wakal tahananaba amade masidagi matau karam na ngakthokadage haibaduda wakal tahananabagi pandamda pangthokpani haiki Government na so koi satpangamdawa na traga na moigi lawfom thokpani sinjari action sing lokhatabagi lokhatabana maram oiraga koi atha pasingda chingmai sing tem thorakpa pakdang na popi tharakpa masina maram oiraga nongmagi khan gai tharakpa masida phuru karu kharana haiba government gi lapses haigadra na traga na tawdoba thabak sing tawdoba haigadra masigi khudong chaba si lawduna popi na chingma kya ama thajalakpasina ngasi akoi khalase sum gai tharakpani haibana mahiroi lok pide sam sulojai maramasina laiba laibang myam punamangna masigi mata environment haibasida koi yamna conscious oibam sangi masigi matang da koi yam khanbam sangi tangai phadana u yan thataba yade haibata layakpa tamada yan thatpa matamda koi tangai phadana u amani di tharamdaba yade haibagi wakana se koi laibak myam da laiminaraga nasidagi hena asangba nungaiba ingchikpa kunai ma sangat pinaba honabada laibak myam punamaki thodang sangi haibasi thamjari Paugi Mrktana Ten Vivek ama luxury Football fans of Manipur, get ready. The world's biggest football festival is here. FIFA World Cup 2026 kicks off on 11 June 2026. Am-Istv is bringing the action straight to your home. To enjoy every thrilling match live, subscribe now to Unite 8 Sports 1 SD, Unite 8 Sports 2 SD, Unite 8 Sports 1 HD, Unite 8 Sports 2 HD. Don't miss a single match, goal, or unforgettable moment. Contact your local cable operator today. Aihak Jenny Kurai. Megi tarik kuncha dagina Jungi tarik kunipan phawbada BLO yumthong kudingi lakani. Makhoi na piramba enumeration form mention biraga BLO da sinabiyu. Enumeration form submit tawidrabadi voter list da ming yaurok lo. Akupa marol gidama BLO da hangbiyu natraga 1950 da call tawiyu. I am in RU.
ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯑꯔꯩꯕ ꯆꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯈꯩ ꯆꯥꯁꯤꯟꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯆꯥꯗꯕ ꯌꯥꯔꯛꯇꯦ ꯆꯥꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯂꯤꯚꯔꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯈꯪꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯤꯚꯔꯅꯕꯨ ꯁꯣꯛꯂꯕ ꯆꯥꯅꯤꯡ ꯊꯛꯅꯤꯡꯕ ꯐꯥꯎꯗꯕ ꯄꯨꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯈꯣꯡ ꯍꯥꯝꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯇꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯆꯨ ꯀꯨꯃꯦꯟ ꯁꯦꯡꯍꯜꯂꯛꯇꯦ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯕꯨ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗꯤ ꯖꯣꯂꯤꯞ 100% ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯁꯤꯔꯞ ꯑꯃꯗꯤ capsule Jolip 100% natural syrup and capsule. Slopeland College, Manipur. Admissions open for session 2026-27. Join our Bachelor of Education program or Diploma in Elementary Education. Limited seats, enroll now. Your future starts here. ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯠ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯏꯪ ꯑꯁꯥꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯣꯛ ꯊꯨꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯕꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯇꯠꯇꯅ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯕꯨ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯐꯍꯟꯕ ꯉꯝꯂꯕ ꯀꯐꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ 100% ꯍꯥꯔꯕꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯅꯤ ꯂꯣꯛ ꯈꯨꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯅꯞ ꯃꯍꯤ ꯆꯦꯜꯂꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯪꯅꯥꯎ ꯃꯔꯦꯡ ꯃꯔꯦꯡ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯣꯛ ꯀꯪꯈꯨ ꯈꯨꯔꯕ ꯀꯐꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ ꯊꯛꯄꯤꯌꯨ ꯀꯐꯤꯗꯣꯟ ꯀꯞ ꯁꯤꯔꯞ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯊꯕꯛ ꯆꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯂꯩꯖꯗꯕꯅ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯂꯩꯕ ꯊꯣꯛꯄ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯕꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯀꯣꯛꯅꯕ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯣꯠꯂꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡ ꯐꯪꯂꯕ ꯑꯦꯞ ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯃꯥꯔꯠ ꯗꯦꯂꯤꯚꯔꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁꯁꯨ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯗꯥꯎꯟꯂꯣꯗ ꯅꯥꯎ ब्रेक की मतुंगदा मयाम बमुका हन्ना तरामनोक चुरी लोइना मखा ताबा पाउ पिजरी लाई हराउबगी मचत अमा ओइरिबा माइबी कंगलाई थोकपगी लिकलम ngakna ngasi tapasya gi artist singna sathe khudol tamkhre thormasi Ministry of Culture gi Cultural Function and Protection Grant Scheme gi senthang makha da tapasya gi lupa fudongba kumon ga mari lenana puthokpani singzamai wangma pebia pandit laikai community hall da pangthokiba thormadu da tapasya gi Vice President Y Saritana maibi kanglai thokpagi matangda haukiba April gi tang kundagi thas gi tang manga fawba numit nimfu ga manga ni chupna workshop satharaba matungda ngasi production asi puthokpani maihorol dagi khunaya se ga gonaduna laklaba lai haraubagi liglam sing yokhananaba amadi masigi nungda lairiba wahanthok sing mifum hupna khangminananabagi wakallonda production asi puthokpani lai harauba hairaga chumnagi jagoi saba oina loba yade machad asigi manungda khunailon yumbalon yumsarol amadi chanalon kaya amasu mayek singna takli ipaipu singna thambiramba pukaya sibu yokhatuna hawgalakliba mirol singda mamutana khangananaba punna honaminasi haina mahakna fungdoki अखोई लाई हराउबा जे इपाइपु हक्तक्तगिदि लैरे तौबदबु मयामना पब्लिकना सुम लाई हराउबा हाइरगा चुमना दंगी जगोई साबा लांगबा देगी माइबीना करी तौबी हाइसे मनुंगी थीमदि खंगदबिदा सुम पंगिंग यंगबा पंगांगांगबा पंखान सानबा ngakta ओइना उबिरे अदुबु अखोइना पार्ट अमा लौखचरगा अखोइना उच्चरिबा सिटी करिनो हाइबदा लाई हराउबा अमादा माइबीना कंगलै थोपा हाइना पार्ट असे लाई थुरी थाबा आइना थाइना दगी इपाइपु हक्तक्तगी लैरंबसे करिनो हाइबदा घोरी फाबगी मतमदा हौजिकसु दुम चनरिको लाई हक्तक्तै चनरपदुइ मतुइना नुपी अमा हाइना सिंगनदना नुपा अमागा लुहोंदोरी हाइबा नुपीदुदा एनी पर्सन अमना आई पामी मा लौगे हाइबदी यादेदनाको अदुदो थाइना लाई हक्तक्तगी सी लैरमे सिजिमा पुथोए प्लस अखोइना लाई नुपी थिबा हाइरगा इचम जंबा नुपी अमा कोटपा यादे अदुगुम्बा कोटलुबा लैरगदी नुपी दुबु लैकाइना समाजना माबु इंथोपी बोय लाइना मादी कोटख्रबनी हाइरगा अदुगुम्बा नेगेटिव सेंस दा लौबदो अदुदो मांगहनबगीदमक माइबीना महुत सिल्लगा हुजिक्ति तौनरे अदुसु अखोइना ngasiगी प्रोग्राम असिदा उतली अखोइना जगोय हैरे इसै हैरेना पंगसेम सेमबदि नतेबा ngamthang asuppi utra sanglen sana konungi masak maming leiraba ima dhoni haise maibi aphaubasidagi akhi imagi lamjing lamtak makhada mana takpi tambi badui matu ina akoina si sagatjabani loislakda hauzik fawgi maroiba paw amuka hanna pizari Luf Taramarina NRC update tawdringaida census tawba yaroi haina miyamgi khongchat hokre Chief Minister Yumnam Khemchana NIA Court Thobal Court Complex ta Sangakre Amadi Fayengdagi nahawi riba Lomi amana u morok thaduna mai pakpa Lomi ama oire Hauzi fawgi na di Manipuri matang sa daloi jare mireng tabiri ba punamak po muka hanna kurum jari